Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Power and Electricity Minister Puar Zilianan zo phai pela Assam lamin kong an lai pheina electric ban phun turin malak thuai ni ang ati Chief Secretary Pulalun mo chongo hovin Mizoram pona thoka COVID-19 shileng wangron ho te somdol dan voin khan en hawani Sarkar lai pui chon Women and Child Development Ministry tan Union Budget sang hi somni pakhat somni pahnia cheng viable che sing ni sang li le zali somthum panga ada India chu khovela COVID-19 vaccine maktadoi somseri petling ma berram ani Power and Electricity Minister Puala Zilen chuan zo phai pela Assam lamin kong an lai pheina electric ban phun turin malak thoi ni ang ati tukin khan Pula Zilen hian ramri lui zo phai barabi tloa ramri lui zo phai pela Assam lamin kong an lo lai phei chu amuna kalin endika ramri che tha chu sarkarin angai pemo thu soin electric ban phun pheina turin malak thuai turani atia ramri luin naya duty post siam tele kong thom that na tho wat atul thua soibok Assam lamin ramri pela kong an lai chu rampo na tanga danova Assam rama lut ruwa Mizoram naya in khuar tumte mathea mithen khat politics khelna man ruwa nia alan thule hetiang malak na hi thlengnon tolo se du thu puala zilena chon soin he malak na awanga boina chuak chu poeti thu soibok ani Minister hian zo phai IR post pot lo in duty ten hena kha tu te ramsual so sa ven him chu aram nei tu mo phorna ani rolin hemi konga poimo masaber te chu ram ria duty mek Mizoram police te chu anni ti in afuya an na chu hoi sen taka kalpui thin turin le ram le nam hum him na ani angim rin om takle in pek na thinlung pu chunga an na thok thin turin acha ani zo phai ram ribula boina chuka wanga hliam tur te tlo in ram le nam ta na mi in pe Thian chan thi ngam le zo nun zemoi tlom ngai na tilanga thok suak mi chhonom tak anni ati ZPM Legislator Party chuan zo phai lama Assam sarkarin kong ron laya ma an la chu andem tak zet ti an soi ZPM Legislator Party ai wa zo phai azukal MLA silal seivong chuan Assam le Mizoram ramri boina chuak thina Mizo mi puitan boina an siam masangai lo ti soin voin khan Aizawl press club a thar la khom tu te an komna an soya Boina chua kho hi Assam lama tanga cho tho ani zi ati a hetianga chet na hi demomanti thu soibok pusila soivonga chuan tun hai thil thleng chu an ngai thu tak thu le liam tuar de chu sarkarin an sen so tum sak vek turin an phut ti a soiboka Ministry of Home Affairs in kumsang hi sompria December ni somni paruka aranglama Mizoram sarkar he na ramri boi chungchanga angai dan thon turati nu te voinga shilnon ani nuale cabinet minister meeting in BFR 1873 noya inner line of 1875 apom to nuwa po an ngai dan soingam lo an ni ti soi sarkar angoi re chu poyati thu soibok MLA Dr. Valal Thana chon ramri boilai an thlen ma in Assam Police Service ami chuan ngam patakin kalzel tolo turin alo ti nia soin hei hi Mizoram mi puita zalo na an ngai ti soim sarkar do iziati lang tu ni thu soibok Dr. Valal Thana chon Assam atanga Intelligence Bureau mi in party lam mi le press meet te ho shuaya Mizoram chunga anron kalngam le investigation ti tur anga anron in soingam chu point ti tangset ti soim Assam ramri shula cheng te ti masona ti changklung le an himna ngai tolama nasazoka mala turin sarkar an ngen ti asoi ani Voin Khan Chief Secretary Pulanun moya chongo hovin Mizoram pona na thoka COVID-19 shilenga wanga ron ho te somdol na tur livelihood generation for return migrant workers due to pandemic outbreak COVID-19 phase 1 noya Northeastern Council in Mizoram sarkar poisa apek cheng viable chathum manga department sangsang in ma an lak na clear hawani Minako he meeting a hian Mizoram Youth Commission Secretary Pudani larwat sanga chon commerce and industries noya mi zanga somnga in Aizawl na tling ko them thiam na training an nei thule labor employment skill development and entrepreneurship noya mi somrukin training an nei to bok ti soya MZU Incubation Center noya mi somthumin training nei to in home based food training po Mizoram Food Processing Research and Training noya mi somrukin an nei to bok ti soya tuna hian Tourist Department noya tour guide training nei le tura ro manna akal mek tho soibok voin chu khom chuan project phase 2 atana malak na tur NEC in aron pek te clear hovin District na Deputy Commissioner te kaishuna noya Skill Development Committee din ni CNTA he committee kaltang hian skill training chi sang cement mystery food processing piggery farming le cake baking te chukal pui ni se antibok ani Congress MLA pusi ngun nian chunga chuan
MNF sarkar om to zong zinga sarkar na thokte hlo pe theilova puk sak tu masaber alani ati voin khan Aizawl press club tu thar thedar tu te komin MNF sarkar chu AMC in than tha February thleng poin sarkar na thok hlo ala pe mumal theilo atia sarkar na thok pension ten poisa chhopui tur an nei theilo ti soibokin contractor ten bill an lak thelo ba ka sarkar na thok ten GP fana an mani poisa khol sa taknial po an la thelo ti asoya Mizoram sarkar treasury office rangshanga po nitina bill pek chho theizat atlem hleti soin MPCC in an enfiana tunlai hian Aizawl South treasury nikhata cheng noi somrupanga chau an pechuak theya treasury office dang phei chu nikhata cheng noi somni che an pechuak the ni ati pusi ngun nen chunga chuan AMC in thantura ZPM party chu min an chin ver uti in mipuya anin zor mek ti soim ZPM chunga an ho tu tam takte chu mipuin anen chin to hnu an dulo an paile to hnu te en chin shrim atan po dulo hnu te an ni ti asoi bok pusingul an chunga chuan MNF in Mizoram sumle pai anen kol dan tele MC suman ti ching pen na sadan te thlirin mipuin MNF chu an hnol wat atul ti soin ZPM po mipuitan en chin tlak an nilo ti asoi bok ani Mamid DC ba ka Karimganj le Hailakandi district DC da chu voin khan internet kal tlang in bia in Assam in thanpuin etura borok ral muang le fel fight tak om theina na tu sang an soi ho voin meeting a hian Assam election ne tura borok ral muang le tluang taka in thana kalpuin ni theina na atheyang anga pui turin Karimganj le Hailakandi DC te hian Mamid DC an nge na ram ria danova zu damdoi le ruihlo dang to ruk thin te uluk ta kalo endik thin turin Mamid DC an ngen bok ani Dr. Rozama Mamid DC chuan borok ral muang le mon om tak noya in thana fel file thiang him taka kalpui ni thina turin atheyang anga pui ain huam thu Karimganj DC le Hailakandi DC te hi ashil ani Myanmar sarkar in lumleta sipai sarkar in thuneina anlak nuwa anram tlanchiat sana Mizoram chunga lut annom hriat anilo kan correspondent thadon danin hetianga anram tlanchiat san ngai om thei Myanmar mi te mikhwal turin sarkarin in puacha na shanpa ala neilova heti lai hen ramri dep khuwa Farkon Village Council President Pulal Ramle na suan sahim na zonga Mizoram lu an ngai thei thu athu phungin Myanmar lammi ten anshil thu soya VCP chon hemi chungchang hi sarkar thune tu te asoi pui to thu po soin nun chan him chu anti tur ani thule nunaw sahim na po an ngai tu angei tur ani ti chu angai dan ani thu soini heti la hen Myanmar chu sipai sarkarin au nuwa Farkona Myanmar lammi kanchia anom lowani voin khan lunglei MZP chon Myanmar sipai ten mi pui sarkar din tu te thuneina an hne chu andem thu soin andem na thujek te antar chuak ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani sarkar lai pui chon Women and Child Development Ministry tan Union budget sang ni somni pakhat somni pania cheng viable che sing ni sangli le zeli somthum panga ada he hini kumasum da ain za somprok point pathum pakhatina punga cheng viable che sing ni sangli le zeli somthum panga tang hian tun hnai honthar mission poshan 2.0 scheme tan man tura tambera Union Finance Minister Nirmala Sitharamani chuan mission poshan 2.0 chu eitur tha semkonga malangna ti chaktu turani atia mission poshan tan hian cheng viable che sing ni le zale panga da ania he scheme integrated child development services ICDS Anganwadi services poshan abhiyan scheme for adolescent girls le national CRISP scheme te atuam vek donani hibaka hian meisiates ven himle thuam changna turam malangna mission shakti atan cheng viable che sangthum zale pakwa da ania no pangven himna le anham chana konga malangna turin mission vatsalia noya cheng viable che zakwa da ani bok ani India chu khovela COVID-19 vaccine makta duai somsri petling ma beram anita a helo tlena changtur hian ni somni parakhun manani a US chuan makta doi somsri petling tur hian ni somni pasari manga UK ni somli pareta mangthunga Union Health Ministry chuan COVID-19 vaccine noi somsri sing khale sangsari pek to ni thua soya darkar somni pali kala chungin vaccine noi li singa chuang pek man ani ramchunga state union territory som pathum te chuan healthcare na thok za somruk panga chuang vaccine an petwa Bihar chu vaccine Panembur state ni in za somsari pakua hnen an petwa Puducherry chu Nyamber ni in za som pasari point panga chu vaccine an pe ani voin khan sarkala pichon India Toy Fair sangni somni pakhat website hong he website hi Union Minister of Textiles Smriti Irani Commerce and Industry Minister Piyush Goyal le Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishang te chuan voin tla darnga kha New Delhi arwalin an hong ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui
Power and Electricity Minister Puala Zilianan zo phai pela Assam kong an lai pheina electric ban phun turin malak thuai ni angati Chief Secretary Pulanun Mo Chongo Hovin Mizoram Pona thoka COVID-19 thileng wangron hote chom dol dan vein khan en hawani Sarkar lai puichon Women and Child Development Ministry tan Union Budget sanghi somni pakhat somni patnia cheng viable se sing hi sangli le zali somthum panga ada India chukhovela COVID-19 vaccine maktuda somseri petling ma berram ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani